Danas se medicina ne može zaista zamisliti bez ultrazvuka. To je jedna od prvih dijagnostičkih metoda koja se koristi u ginekologiji, kardiologiji, endokrinologiji, urologiji, kao i za pregled abdomena. Ultrazvuk je nezamenljiv kod nekih intervencija i vrlo važan za preventivu mnogih oboljenja. Zahvaljujući modernoj kompjuterskoj tehnologiji i snažnim softverima, ultrazvučni pregledi daju sve detaljnije i sve preciznije informacije na osnovu kojih se postavlja dobra dijagnoza, a vrlo važnu primjenu nalazi i u terapiji. Nacionalno udruženje za primjenu ultrazvuka u medicini i biologiji uskoro slavi 4 decenije postojanja. Zato se ovoga jutra sa nama doktorka Vladislava Bulat, generalni sekretar ovog udruženja, i doktorka Ivana Dašić, specijalista radiologije iz Univerzitetske dečije klinike Tiršova. Drage doktorke, dobro jutro i dobro nam došle. Bolje vas našli, dobro jutro. Doktorka Bulat, da krenemo najpre od vas. Kad kažemo 4 decenije postojanja udruženja, to znači da je priča ozbiljna, da se njoj, čim postoji udruženje, a kažete da i duže od 4 decenije se mi u Srbiji ozbiljno bavimo ultrazvukom. Pa nam vi najpre to malo približite. Malo, kratko, samo 55 godina je kako se prvi ultrazvučni pregled obavio u Srbiji. A udruženje je osnovano, pošto je naravno tehnologija onda napredovala sporije nego danas, ali je napredovala, pa smo tako, ne znam, 74. 78. to su neke bitne godine, 81. gde već dolazimo do B moda. I od 83. počinje prvo pri sekciji Srpskog lekarskog društva, a kasnije prerasta u udruženje, okupljanje naših stručnjaka koji se bave ultrazvukom. U to vreme dijagnostičkim, prvo dijagnostičkim, a potom i terapijskim, znate, amniocenteza, ginekološka, to je od 78. i tako. Ima tu raznih podataka da ne bi auditorijum davila. U svakom slučaju, znači, ultrazvuk je danas jedna nezamenljiva metoda. Vi nećete naći nikoga ko nije nikad bio na ultrazvuku ili bar čuo za ultrazvuk. On je još od perioda prenatalnog, dok je mala beba u stomaku, pa kasnije, evo i koleginica Mlada će reći koliko je važno u tom dečjem periodu, i sve do duboke starosti. Vi imate ultrazvučne preglede koji su danas nezamenljivi, ali su važni, nisu toliko više skupi i nedostupni. Aparata imamo. Treba samo da imamo i još bolje i bolje stručnjake koji će gledati, i zato je i ovo udruženje na toj nekoj nacionalnoj školi koja je 4 veka bila, postojala. Insistiramo na obnavljanju nacionalne škole 2010. Od 2010. više nema, ali insistiramo da bi se mladi edukovali i da bi se i stari, nema veze, lekari edukovali, jer tehnologija napreduje. Vi danas imate 4D, 5D, a nekad su bile samo neke crno-bele sličice. Razgovarat ćemo o tome i o napretku tehnologije, ali da kažemo, nije važno samo kojom tehnologijom raspolažemo, već i ko čita taj ultrazvuk. Zbog toga su radiolozi zaista jedno veliko bogatstvo, oni dobri i pravi. I pored toga što idemo na ultrazvučne preglede, moramo da znamo i kod koga dolazimo. I zbog prevencije, i zbog dijagnostike. Izvolite. Moram da vas ispravim. Nisu se radiolozi prvi bavili ultrazvukom. Prvi su se bavili oftalmolozi, gastroenterolozi, urolozi, ginekolozi. Znači, radiolozi dolaze malo kasnije u priču, ali svakako sada predstavljaju najveći pul doktora koji se bave tim, naročito preventivnim pregledima. Jer ultrazvuk kao neškodljiva metoda, nema zračenja, nema bola, vrlo je jednostavan za primjenu. Ako imate aparat i ako imate obučenog lekara, ultrasonografistu, vi imate veliko bogatstvo za zdravlje vaše populacije. Doktorka Ivana, evo kaže doktorka Vladislava, mlada koleginica, ali sa puno iskustva, radite sa decom u Tiršovoj. Dakle, tu roditelji nekako najviše brinu. Evo, spomenuli ste zračenje, pa da dopunimo. Najpre uvek ustuknemo pred tim da li je štetno, da li ima zračenja, a onda nam i recite koliko je važno i kod dece i u fazi uspostavljanja dijagnoze, ali i za preventivu. Dobro jutro. Ja prvo želim da se zahvalim doktorki Vladislavi Bulat i docentkinji doktorki Polini Pavićević, koja je predsjednica ovog udruženja, na pozivu da budem ovde jutro sa vama. Pošto se ja bavim decom, mogu slobodno da kažem da ultrazvuk zapravo predstavlja glavni oslonac pedijatrijske radiologije. Pre svega novorođena deca, odojčad, mala deca nude izuzetne uslove za snimanje, pre svega zato što imaju mnogo mali procenat telesne masti u poređenju sa odraslima, te možemo da dobijemo ultrazvučnu sliku veoma visokog kvaliteta do najsitnijih detalja, nekada čak u tom uzrastu detaljnije nego što može da nam pruži kompjuterizovana tomografija, magnetna rezonanca. Ono što je najvažnije, pre svega, pošto je on
da kažem, pristupačan, visoko rasprostranjen, relativno lak za upotrebu ukoliko naravno ga radi adekvatno obučen lekar. To je jedna neinvazivna metoda i ono što je najvažnije u pedijatrijskom uzrastu ne funkcioniše po principu upotrebe jonizujućeg zračenja. Zašto je to važno kod dece? Zato što su ona jako osetljiva na primjenu jonizujućeg zračenja jer sadrže veoma visok procenat crvene koštane srži u poređenju sa odraslima. Te rentgenske snimanja, odnosno X-zraci, mogu da dovedu do mnogih neželjenih efekata. Ono što mi ultrazvučno možemo da gledamo kod dece, to je praktično sve. Znači od nekih normalnih varijanti preko kongenitalnih anomalija, infektivnih, inflamatornih oboljenja, traumatskih lezija, benignih, malignih tumora. Ono što većina ljudi zna ovde da se u Srbiji rutinski sprovodi ultrazvučni pregled kukova kod beba, najčešće u prvim mesecima života do 3. meseca. Zašto mi to radimo? Kao screening ranog prepoznavanja razvojne displazije kuka, jer ukoliko mi na vreme otkrijemo da taj kuk nije adekvatno oblikovan, naše kolege ortopedi mogu na adekvatan način u prvoj godini života već raznim nehiruškim metodama da koriguju taj poremećaj. Također, jedna od specifičnosti pedijatrijske radiologije u poređenju sa odraslima, recimo mi imamo mogućnost da gledamo ultrazvučno mozak kod novorođenih beba, kod odojčadi do 9. meseca, nekada i kasnije, jer imamo akustični prozor, odnosno velika fontanela je njima još uvek otvorena i mi zapravo možemo strukture mozga da gledamo kroz tu veliku fontanelu, što zbog indikacije su različite. Perinatalna asfiksija, porođajne traume, makro-cefalija, neka sumnjena krvarenja, svašta možemo da gledamo. Također, ultrazvučni pregled urotrakta veoma je čest kod dece. Zbog prenatalno viđenih hidronefroza pa pratimo tu decu. Zbog urinarnih infekcija koje su dosta česte. Zbog sumnje na vezikureteralni refluks. Ranije je bilo nezamislivo da vi postavite dijagnozu vezikureteralnog refluksa kod dece, odnosno vraćanja urina iz mokraćne bešike ka bubrezima bez upotrebe jonizujućeg zračenja, odnosno bez mikcione cisturetrografije. Danas sa novim tehnološkim dostignućima i sa upotrebom kontrasta u ultrazvučnoj dijagnostici mi možemo da ponudimo i to alternativno snimanje, mikcionu urosonografiju koja apsolutno nema zračenja kod dece. Doktorka, jasno nam je da kad su deca u pitanju uvek po preporuci lekara se rade ultrazvučni pregledi, a kad smo mi odrasli u pitanju govorimo o prevenciji, govorimo o dijagnostici. Dakle, u kojim sve oblastima i koliko često bi trebalo preventivno da se ultrazvučno pregledamo, da tako kažem? Ovako, ono što kažu preventivni pregledi, ja mislim da to već svi znaju, jednom godišnje bi trebalo svako da se obrati lekaru, svom internisti, EKG, laboratorija ultrazvuk abdomena. To je neki, da kažem, zlatni standard koji bi svaki ko je zdrav potpuno i nema nikakve tegobe trebalo da ispoštuje. Merenje pritiska, EKG, kardiološki pregled, poslušamo pluća i ultrazvuk abdomena. Ultrazvuk se koristi naravno najviše i najčešće u ginekologiji, pre rođenja deteta, kod dece preventivno, a kod odraslih taj abdomen. Međutim, ima tu mnogo drugih stvari. Štitna žlezda, ultrazvuk dojke, jako važan. Znači, imamo ultrazvuk mekih tkiva, ultrazvuk orbite oka. Znači, to su neke stvari koje su, da kažem, već dugo prisutne i unapređujemo ih. Iz dana u dan mi imamo sve, da kažem, i bolje doktore, ali i bolje aparate. Samo je na pacijentima da dođu. Iako nemaju nikakav problem, ovako lepo pozovete, onda i možemo da dođemo. Samo izvolite. Ali dobro, ima i lekara koji nas baš ne dočekaju onako srdačno, posebno ako im se učini da izgledamo ne bolesno, odokativnom metodom. Dešavalo se to, ali to ćemo drugom prilikom. Nego hteli ste da nam pokažete knjižicu neku istorijsku, da tako kažem, vezano za ultrazvuk. Ovo je, nažalost, prva nacionalna škola. Sve su one održavane u Kragujevcu od 85. Od 85. nisam uspela, zahvaljujući profesorki Iloni Lukač iz Novog Sada, ovo iz 86. Znači, knjižica je 2 godine starija od doktorke. Tako da tradicija je stvarno na našoj strani. I da niste hteli da kažete šta smo čuli. Na našoj strani je tradicija i nekako pokušavamo zaista pre svega mlade da privučemo, kao što je koleginica mlada, već vrlo iskusna, 10 godina radi na klinici u Tiršovu, ali imamo još mnogo vrlo dobrih mladih koji bi trebalo da se uključe i ovi koji tek sad završavaju, da se uključe u programe udruženja i Evropskog udruženja, čiji smo postali član 2020. Pa je ta nesrećna korona malo to stopirala, ali bože moj, jel? I u svakom slučaju poziv je fokus je na mladima,
fokus je na edukaciji, na nacionalnoj školi. Nadamo se podrške Ministarstva zdravlja, nadamo se podršci svih kliničkih centara i svih centara gde rade već jako iskusni ultrasonografisti koji se decenijama time bave, da obučimo što više mladih i da bude ultrazvuka svuda kvalitetno. I to nas ohrabri. Kad hvalite mlade kolege, to znači nama, potencijalnim pacijentima zaista, a i naravno to udruženje koje postoji, da oni znaju kome mogu da se obrade, gde ih čeka pregrš iskustva i eto da tako entuzijastično i pružite zaista podršku. Samo da vam kažem, 4. marta u dekanatu, u svečanoj sali, dekanat medicinskog fakulteta, naravno i fakultet nam pruža podršku, pošto je važna grana medicine. 4. marta u 13 časova je svečana sednica, odnosno skupština gde ćemo okupiti naše doajene, naše kolege, ne mogu kažem stare, ali naše važne kolege koji su nekako utrli put primjeni ultrazvuka u medicini kod nas. I ostavili neizbrisiv trag. Apsolutno i pokrenuli što-šta. Ali dobro. Sada, kakav sve ultrazvuk postoji? 3D, 4D, 5D? Da se osvrnemo samo na to, nije da je nama to baš toliko važno, ali više da znamo šta može on da uradi i da otkrije. I ultrazvuk kao terapija. Evo, mlada koleginica može da kaže, ja isto te tehničke detalje, kažem, ne mogu to, imamo mi naši inženjere, naravno, koji su članovi udruženja, koji su i godinama kao fizičari, da objasne prvo uopšte princip rada ultrazvuka, kako ultrazvuk kao fizički deluje i kako to odbijanje, da ne pričamo sad i Doppler efekti i kolor i tako dalje. Ne bi u te tehničke detalje. Ono što je vama bitno, važno je da obavite pregled. A što se tiče terapije, odnosno interventne, to je tek napredak. Znači, intervencije, ranije se moralo pod skenerom ili pod rengenom sa tim ionizujućim zračenjem, recimo neka cista punktirati ili uzimati neki uzorak. Danas se to radi pod ultrazvukom. To je velika razlika. Znači, vi ne izlažete opasnosti pacijenta nikako, ali od zračenja, od ih zračenja, a adekvatno i baš onako kako treba dobijete ili uzorak tkiva ili neku cistu drenirate ili nešto što je u terapijske svrhe da može da pomoći. I evo, pojavi se tekst danas u novinama da, mislim, 64% Srba ne dolazi kod lekara zbog toga što se boji dijagnoze, da kažemo samo kada postoje ovako neinvazivne metode, zaista i kod dece i kod odraslih, da to nije ni neprijetno, da može biti korisno posebno kao preventiva jer je važno na vreme otkriti problem. Apsolutno, mislim da se ne trebaju plašiti dijagnostike, pre svega zato što ona može samo da im pomogne, pre svega u ranom otkrivanju određene bolesti, a kasnije i za neko praćenje nekog oboljenja. Hvala što ste na lep način podelili ovu temu i približili našim gledaocima onako jednim jednostavnim rečnikom. Ohrabrili nas, to je negde najvažnije. Doktorke Vladislava Bulat i Ivana Dašić bile su naše gošće ovoga jutra. Razgovarale smo o svim blagodetima ultrazvuka. Sada ćemo napraviti kratku pauzu.